Hi, good morning guys. Welcome back to my channel. The thinking in the curriculum so lip scrub lip scrubs yo samsra homemade me de so DIY like that do it yourself less me de hondi ji lip scrubs yo samso in sama low mutiny zero na ani lelo per step yo kale how do you mother step only 2-3 steps are there so round so to da lelo peri just watch it. Okay, 다 먼저 당고리 갈 골라나 sugar 보래 아니 sugar 디카이셔라고 하면서 진이야 진이 가이셔라나 디 고점이야 고점 맞으나나 저니 동사로매 어디나나 just simple trick लगियो simple step लगियो 한들라나 아주 고점이야 고점 저니 동사 저니 동사매 저니 동사다 어디나라면데 진이 테실루라 안디 동해를 더 쉽시다 아주 기지가 안 좋다면 그라인더요나 mixer type to na an chini dan dina lura ani grind chira machine di grind china di ajo shipsi chai da undi shipsi chani ani hondi ajo dina luer khara ajo chini de binde shipsi chai ra ani ajo dina luere so container tomba do is ya mena so plastic dabba tomba sta odina luere ani hondi na lu chani na grinder me mixer me na ajo gozum na la di dungra 약보신 십시당라 십시당치라 아니 오시니 아주 당기 플라스틱 dabba tomba 나랑 저기 진이 딜루 안 디주니 먼저 하니요 하니 아니 하니 amount 저기 메데 세시게니 진이 라빠인데 딱다지 루더라 어디 약보신 믹스 당 아니 뭔디 제니메데 소소 양면나 프리즈 나다네 두거다 프리즈 나다니 다와치 샤네 두거다 개고출한 돼요 요 말이 가지나 나랑기 딩인 폴로 치진 나랑 찍어지기 어디니 다와직날 하우스 조스탄다 비톨라 차민도다 야고빛 아니 온디 라운드 잠질랑 저기다 저도로 먼저 니 차이도 할로래 바바도 비치다 아니 잠질라 저도 디스노도 바바 비거로 디오미거로 직체다 감보감보로 아니 디도가블라 디 하니다 스크럽 디 슈거다 니 하니 스크럽스다 온디 립라 야고신다 동바디 두거더라 야고신다더라 디강자 안디 강자 장장양 체르다 먼저 디 체르 this vibration lo leave dra chudo wala ni this di chair khara soft chair re ni di chair re kyam dola di ga ji ga ji lips ga ji sadangi papa phi de gero ji mane hon di changma do ani changma changyan chair re ani di juni moisturizer so ji sorry lip balm di chu dara lip balm de ani the soft ya po pe chair re ani amai pale ga de randa da first step second step tangi di dungora kaji tangi di dungora roti tegi dunia ta shipsi abu ta la shipsi abu ta 진이 십시 당천 봐. 근데 진이 네 가족이 십시 당 오도 니 땡고. 이금 십시 보래. 라빠가 디 스킨이 땡고라. 딱 같이 하면은 진이 좋아서 당게. 진이 나나 하니루 아니 믹스 당. di tutu ya bota are container tomba jiki dinala luere
enter sa honey scrub de cha sa da tumuda sida tadingi use chin tiongla ta sa tanjing ni rang so na di use chin tiongla sa ni ande di te ma use chin ni khante du rang zo tengo tani di pejel dang ni tengo 당고 제대로 됐으면 됐으리라 So this is the final result. If you can see the shade. And the kache lana susu lips the namu sadangin da shodola this so rough to cheda samjila chodu papa figure cheda odin sama ye dudu ani susu diga na susu kala healthy look to the plus and susu guys diga na moisturizer okay ani diga healthy look li do ani diga na susu plan bi ruchire ani plus lip soft feel li ani susu dishulani mide dishune tur lip balm and vaseline do tingin ani khari chune rang so dega ani dega susu ya lip gloss da option ya ba na de ya na chune tur ani ode su chu sai ra ani nya jwere konda chena ani ode de do ani lips ka ji scrub ki kola thing and to ji ba and samalo if you like my channel then please do like share and comment and do subscribe to my channel. Don't forget to subscribe my channel. I'm Tamalola. Thanks for watching.